InsyaAllah dapat pahala. Itu contohnya. Oh, berbohong nyonya, berbangaknya, anyo nak menang wang. Awak tak? Sebab kalau masalah berbohong kau tadi, orang berbohong kau tadi, kalau memang lah menjadi makanan, lah menjadi kebiasaan, itu tak perlu jauh dakik. Dan jauh hanya bohongnya, bangaknya dakiknya bangaknya. Kok laki penyakit pemohong di laki, bini gila nyobangan panjang. Laki lo penyakit pemohong kau di bini, laki gila nyobangan panjang. Tanya lagi bini de laki kau. Lah dua piti petang lai. 2 juta piti lagi atama. Orang mau dole woi, lah habis so dua. Padahal piti banyak tinggal le tu. Tu namanya pembohong. Bohong. Laki-laki pada tu ya kami banyak ada tu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nano dah. Aku ada kerajo, ada pertemuan di kawan. Kira juga cok dah minum kau cuek. Tu kemangak. Di kalau penyakit pembohong tipu dari seseorang, cok tadi tipu laki penyakit bohong dia laki, bininya bohongi. Laki penyakit bohong di ayah, anak akan bohongi. Laki penyakit pembohong di pemimpin, masyarakat akan bohongi. Laki lah penyakit pembohong di masyarakat, pemimpinnya akan bohongi. Asah dapat penyakit bohong kau tadi, ndak berpilih jauh dakik dah. Ndak berpilih nusana kau dakik mak kau jauh dak, yang pentingnya bohong. Ada sebuah cerita apa dan ibu. Sebuah cerita. Dek saking orang kau memanglah suku bohong. Ternyata ada pengantin baru cerita baru menikah. Baru menikah. Di kalau bakso kami di bawah nan mintu eko suku menyalo jalo kada ajo jalo ada kan tu jalo ada suku menyalo kada jual tahu dapat menantu ai tadi sudah selesai barale besok pagi nan mintu nak pa menyalo bajak lah menantu tadi pa menyalo nan menantu kalau yang biju menyalo bajak ternyata nan menantu ko tadi suku memakan kalau bakso kami di bawah lepek. Kalau makan dulu kan lepek tu ada doa ya. Kalau makan makanan istimewa pada kini kalau ada lampai sagan. Kira candu mana? Asado nampak orang di balik, ada orang nampak jatuh di balik. Dek menantu ko tadi, lalu ke pagi ko tadi, babalilah lepek ko tadi. Nah, babali boborong lepek ko tadi, dia ajak dia pintu apa menyalo. Nah, kita jam 9 pagi dah ajak. Di zaman dulu tak sama je kini dah. Pakai sarung kain sawang kadu-du dia menantu pada itu loh. Nan mintu pada itu. Berjalan pai menyalo, contohnya jak siko masuk jak di lubuk tu bala contoh aduh kata. Di sambil berjalan ko tadi, dia perhatianlah kadang mintu ko tadi. Nan minantu ko tadi gulung tin sawang kadang dak sama je mintu dah. Apa nak kedak lepek tadi dalam ko bergulung. Dalam tin sawang ko tadi buat serong kira dalam ko lepek tadi batan. Nah, jalan. Lah tiba di lubuk batu bala jalan api ayu kata. Dan mintu ko tadi berfikir je sepanjang jalan tu apalah nan gadang poik menantu dan ko. Gulung ko tadi kadang urang sawang tadi batanyo malu menantu bau tiba sampai awak kan tu. Batanyo malu. Di minantu ko mintu berfikir apalah nan gadang dalam gulung ke sarong menantu. Nan minantu kira berfikir je. Berfikir apa fikirnya? Bila je mintu dan kau kawan nyampak jalo tu gak alai. Kenapa? Apabila mintu menyampak jalo, kau ada kesempatannya makan lepek kau akan tu tujuannya tau. Nah, ada kesempatannya. Iya, ndak lagi dah betul. Di dek kanola jalan yun dan jalo dak we campan dong. Kira memakai bakso sindiran lai. Kalau orang dulu kan kato kias namanya tu. Apa nak kacik menantu kami tua kata tadi dipancing lah mintu lai. Dek kanu hari lah sekali hari dia berjalan tadi dan jalo dah campan dah mintu tadi doh. Dek memikir apa dan bangkak di poin menantu ko tadi juga. Kau tanya malu. Aku madin. Nah, apa nak kacik menantu pakai bahasa Arab. Dek menantu ko tadi. Apa nak kaciknya kami tua ko tadi. Seraun jalalah.
Bahasa Arab mah. Ya. Daerah Unjala lah. Adi jawe lo pakai bahasa Arab dek mintu ko tadi. Minantu kan bahasa Arab tadi do. Ko lah men kias ulang ko mah, men kias mah. Iya. Daerah Unjala lah. Apa nang kace mintu menyawe sambil jalan ko tadi. Tersangkutun alaina. Nang kace nyo ko apa be ko ambo seraan jalo ko tasangkui lo be ko kan itu do. Nyo jalan nyo jalo de yang jo itu. Adi lah semen kias urang ko tadi. Adi jawe le menantu lihat. Cek mintu tadi tersangkutan alaina. Ko ambo seraan ko tasangkui be ko kan itu. Adi jawe la cuma suara de menantu tadi lihat. Ko kace menantu wa tajunun alaika. Kok tersangkut be ko buat terjun ke ko cek mintu menantu kan itu. Adi jawe lah dek mintu lihat. Apa tanya? La takutun buaya. Kok tajun ko lah dak kata takut lo jubayo kan itu do. Di lamen kias ko tadi. Di dek kerana hari labi je mungkin dek kias tadi. Ada pe lah kesempatan ancak tempe ayolah disampaikan lah jalo tadi dek mintu. Dia yun jalo tadi sampaikan. Kebetulan iyo tersangkui jalo tadi. Situ di Serang jalo tadi laki jalo tadi tersangkui situ jalo tadi. Dek kano perjanjian minantu tadi itu tengek lah. Kok tersangkui nyu nang kata Jun kita makan tahu. Bakat tu hati minantu kata tadi kesempatan jalo tersangkui. Dapat ko kalau pe ko makan tahu tu. Ayolah tajun minantu tadi jalo tersangkui tajun. Dak jalo ni nyurus dah bola bayu tadi. Itu makan lepet tu. Habis ye, aku panjang habis ye. Nampak lama pong kulit lepet tadi kata. Tanya mintu di mana lah datangannya dia tidak do. Biasa kok orang masuk kaya kok terampan dan mapong tu biasa mana. Kok kulit lepet nanti bu tentangnya tu kata. Bah pula cara. Lah habis ye. Mungkin dek kalau lepet dua je lain. Bertambah cik lain. Lepek sakare tergigit lo nya ngok bi. Tu menyembuh kata lain. Nampaklah lepek tadi tersumbu di muncul sakare depa. Dek mintu ko tadi. Nah, batanyo lah mintu ko tadi. Ya, apa cek mintu Ya dah lain dah. Batanyo mintu ko tadi. Di mana lo ada lepek tahu ke bahasa awak amat. Apa nak cek menantu jawe ada orang bakadai di bawah kau. Cek menantu. Ada orang bakadai di bawah kau. Di nemintu kira ia tertipu lo. Ia sang penasaran lo ia ada orang bakadai di bawah tu pun dah. Neminantu tadi lah keluar. Tajun lo mintu tadi kin. Pas tajun ko tadi dek kerana terlampau kancang tajun, inggok kapalo di kayu di bawah. Badara kapalo mintu tadi. Nanjalo tadi dia sabot apa lo lah badara. Oncadak kata. Tanyo minantu nampak palo mintu badara. Dia apa palo pak badara apa? Atulah ang sudah membayar utang di kedai itu dah bayar apa toko palo. Adilah samo tele sekat boleh gitu. Lah samo atulah kerajonyo kalau orang lah biasa bohong ndak berpilih. Dia jauh, dia ada ke pokok dapat membohongi. Tujuan. Itu cuma dia bangga dek mintu dek kapal lo lah bandara tu bohong lo. Tanya dek mintu kan. Dek apa palo pak bandara apa? Itulah angin. Nah, adik mudah-mudahan iko sungguh pun carito. Mungkin ada hikmahnya untuk awak. Apalah itulah penyakit orang yang bohong. Penyakit bohong apabila dapat kepada seseorang tak berpilih lawan deknya. Acuknya manuak kawan saya yang menguntiang dalam lipatan. Akulah sifatnya orang yang memakai sifat bohong. Di salam bulan Ramadan patangku kita bunuh na sifat ko tadi. Kita ditata dan dididik selama Ramadan dan ditarbiyah selama Ramadan untuk menghentikan sifat-sifat tercela ko tadi. Mudah-mudahan sifat itu sampai akhir kini, sampai di bulan Syawal kini
tetap kita pakai dan kita buang, jangan sampai kita kembali kepada kepada perbuatan-perbuatan celah. Bapak Ibu pada